Bango ndene ya Weru TV ara ntuko chonde cha Aramisi twethera tugikuretera mubango jwa menya watho na jana twetha tugikuritana na ugutariria mantu jege watho tugatigirira ugwe sheria chonde no kwethira ukimenya na muno kagitene gaka turi campaign ne cha siasa arori baba ingi baite mwanya amona kinya voters nibo betagwa ringi kura ni bethairwa bate kumenya mantu jama ingi na kinya arori bau muno ni bethairwa bate kuthingateria sheria ira chibatere na nikyo gitumi ntukanara tuketha tukiariria mantu jege sheria iji cha ithurano ni mantu jareko aroiri baite mwanya babatere kuthingatira nena gento kigakarika ugwo wengwa ukamenya mbuga migambo ereriti itibatere mbuga kuritwa ni mutongeria ojo sheria ikethirwa ikijukia njarene chayo atia na nikyo gitumi ntukanara turi na wakili Linda Kiome na no kethwa agituritana muno mantu jaja jege mawatho ja ithurano gakugwa togeni ndena mubango juju tukethia mumeru ugeturirikania muno kinyo obisi achia kunarire ibwega sana Maureen mutegerio kipindi geto kia narwa ritoria kwa mbita wa Linda Kiome na ndi wakili aja mutindwa ofisi ya kwere KCB building ugeta ukori ofisi ya Linda uteagoro ugakwoni ofisi ya kwareri ibwega sana na muno kire gipindi giki kia menya watho ni twendaga kuritana mtu kuringana na ore events chikwethirwa tigekarika na mbuga twethirwa tukiona tutibatere kuritana antu mantu jegie uragani gwena jau jonthe tugatigirira kipindi giki kia ithurano na ingwetikia tukethairwa tugitwa mantu jara tubatere kubaritana egitenerere kire tukiariria ri mawatho aja ithurano turariria mbioyongwa kire sheria iji iria mbuga tirungamite na mawatho jaja ithurano ibwega sana Maureen mutegeri narwa turariria mantu jage sheria ja mantu ja jaraje mbere yetu ja ithurano na maetia jaria tombai kwethra twethithaia turi aringi ba kura kana turi arweri baite kana kinya turi agent kana baraba tethaeria arweri baite kumba kuthorania kura ciao na mutegeri narwa ndingi ndabomenya kwina sheria ijere iria tukumba gutumira ke gitenerere ria ithurano imwe ni ira itawa Elections Offences Act jau ni maetia jau ja ithurano maetia ja ithurano na ingi ni Electoral Code of Conduct iria rungamirite ithurano byo byongwa na uria mutegeri ugwe uri muringi okura kana ugwe uri murweri ogite kana ugwe we mutethairia murweri ogite kuthorania kura ciawe uria ubwirite kwithira ugita ngugeku kana uria ubwirite kwithira ukiaraia na wome kana ugichwaga kura ciaku kana ukirunga maira mikutano kana meetings michemanio egisiasa na muno tukiariria na ndina kiundene maiti ajaja jongwa mbuga tumba kwereithia atia na kinya tukinenkanira examples kana gwe mingwano ira tumba kutha tukinenkanira mwanka ko tugatigira mbuga kwina mtu umwe waritire gintu kina kana mbuga auga mantu mana jatigwitania na sheria kuringana na ura tukwariria ambugere mbere buru Maureen maetia kana sheria ria rungamirite maetia ja ithurano ijomba kurungamira antu kethara ni murweri okura kana murweri ogite kia ithurano ikenda atekeje ikuthithia mikutano kana meetings ciawe na njere tebwirite nonto ukeja kuona murweri ogite akirungama kwaria mantu jatebui kumeneria bangi kuunjira na kwenda antu baurana nonto bwa ithurano kana kwaria mantu jatethithitwi muntu uri ongi uguchwa inyawe gite kana kwithirwa akimenera yekuru na antu bena mawathe na yuthi ibabatere bonde kwewa kanya
kari amwe kuthikira mantu jara ja kwarirwa kiri michemanio jere kana kwithirwa bena igita ria thiri bakithikira kana bagita michemanio neria na gukethira uti muntu ukuba yani ukuba threaten ikenda bomba kuthikira michemanio na mantu jara ja kuwa ki michemanio eria na mutegeri murwiri ogite atebwirite kwethira agika muchemanio jwawe antu are ongi ekite muchemanio jwawe. For example tuge turiaja kirogine tuge kirogine mbuga o primary school au na oni ndi murwiri ogite nkethira imbikite mukutano jwakwa rojo na ndi ugo morini nyago we murwiri ogite utiumba kuuga au kirogine nio inyago geka mukutano jwaku rojo niki nonto indo kareto anto bomba ikurana nonto igita reithurano mantu ja maingi jonekana na kirage kurigeria ni violence mantu ja mathuku jete kaumire na sheria ni gwitikiria ukethira wije kwina muntu ungi kana munene ungi ukwenda gwika mukutano jwawe antu au ugo no bwirite kwithirwa ugichwa guntu kungi ti lazima weke mukutana jwaku aria muntu ungi akite na bote bakiamene kimwe sasawa nabo aringi bakura kana barabejete kiuthurano ne kiria ibabwirite kinyabo kwithira bate kureta into byandoa ichio ibanga nara tuga bareta sea line na kwena baraba masai na baba kamata ime nande ara ku ithu kiuthurano ne kira gutebateri kuretwa into bya kurana kana into bya byomba igutumirwa na njira nthuku nontu igita riri ni igita antu bomba ikuthurana kuringana na mirungamo tu yao ya gisiasa kuringana na mirungamo yao ya gisiasa jago kuga morini kwa uno kuona jukumu ereo ya arweri ba siasa na jukumu still ereo ya aringi ba siasa kana baraba gwetwa michemanio nere ikenda bathikira michemanio yonthe batere kwethira ere thire na kinya materials ira chigutumirwa ija tona weta ke michemanio aringi ba siasa ibeja na maratasi ja andiki munene ora bakwenda kuthura kana ora baretete aria na ke kuringana na sheria area mtu atebwirete gwita materials area either tena rieto riawe uro gwita maratasi jare kana utumira rieto ria murweri ungi o siasa no andika manto jatebui ikendo muthukangiria rietwa nontu manto jakeja kumira then ogwe thithitie ombe kwethira wena advantage kiri ore ongi uro kuthukiria rietwa na ndesheria iu chiki kenda chiomba igweka antu aria michemanio yomba igwekwa bwega nete kuthukangiria bangi rietwa kana ete guchambania ikenda antu bonthe baichwira kura kuringana na ngugira bakomba igwitira antu bangi wategera agent nabo kana baraba gutetheria arweri baite bia ithurano gwita ngugi yao nabo ibeta michemanio ne mingi nabo inyabo batibwirite ni kwaria miario ire kuthukangiria bangi rietwa riao kana kura chiao nontu itukuona muno antu TV ne kana kinya ki radio ne iba kwaria miario ire kuthukangiria bangi marietwa na berumana na eu ni election offense kana mawetia za ithurano njara jekiriki sheria ikenda antu batikombe ikwaria mantu jatebui jegi antu bangi baraba guchwaite na morine ndene ya sheria iji ukeja utegera ni kubanga
kumba kubanga antu either kethira ugwo wi muringio kura kana kethira iugwo kwenda kuringirwa kura kana iugwo nenkeri nguge gutetheria oro kuringirwa kura bombe ikwithira bena igita ririega ria thiri monka elections chumbe ikuthira awangi no mpombe ikuga electoral code of conduct nayo eria o muthuri kana uria omurwiri o siasa agasaina agikiria IEBC maratasi jawe ikenda aibanga kurungamana na sheria eu na kurungamana na watho bunthe na kinya kirungamaira antu bawe bara bakamutwari guchwa kura ikenda igita ria kinya akethira atithithia ngugiria ugite akathithia na kurungamana na thiri igita ria ithurano then commission area ya IEBC no imwitie kana imunenkere summons kana imwite kwiza kuga niki nontu ati gwitania na uria electoral code of conduct ikuga na namisainite na antu bonthe babwirite kumenya sheria area eki ikenda yomba igututetheria tutikarete ndwa na batwi turi atongeria itubwirite na twina jukumu ekumenyithia aringi bakura uria sheria area ikuga kwina mtu ura withiritwe akiuria nontu nukwithiritwe kiariria mantu jegie maratasi gukurukira namba SMS inya kibugu 321 itana mbere na kwithirwa ugigituria kiuria giaku ku withiritwe akiuria kwina antu bangi bara bethairwa bagitumwa kiri mitemanio ya itha mbuga kwithirwa bagiukia ndoa bangi bakethirwa bakiugira na rimwe tuge tukigweta mbuga kiama kia UDA ungi noe mbuga kethirwa akiugira kiama kengi nau kuringana na ura bethiritwe bagitumwa no kethira gintu ta kiu kinya kio ni kuna sheria iji Morin koi kuna sheria nontu sheria iji jora mdekiri kuga cheki kenda chirungamira thiri nontu itwije mantu jajau ija karika na especially kine electoral code of conduct ni ombete kuonania uria athura kana para bakuthurwa arwiri baite bibi babwirite igweka kinya supporters bao na ndi bau bagutumwa nao bathukangia micemanio ya itha utibwirite na ni makosa ni election offense kana mantu jara jatibwirite kuthithwa igita ria ithurano na muntu no kinya anenkirwe summons ni commission no aikwe kotini no ombe wikwa kiri committee ira ya enforce mantu jaja IEBC na akarugurura mashtaka na mantu jaja gaikwa kotini na jakathikirwo kuringana na watho bwa electoral code of conduct nontu na ku commission area ni nenkeri inya ya kurungika commission kana committee ira yomba kubatetheria ku enforce kana ku yani kuonania sheria ewe kuthingatirwa na njira iria yagirite kou uti muntu obwirite gutuma antu beta micemanio ne itha ikenda beta ikuthukangia lakini ukorirwo Morin muntu no ethiretete itumite wengo gwita kuthikira ntumiri kana mbuga migambo kana kuthikira mbuga sera cha muntu uria kuthikira sera cha muntu uria ongi na wewe ngwa na kuchiendera kwawe akaigwa mantu jara akwirwa jate kumuguna na ndi antu akwenyangia mucemanio jo itha kaba muntu agauma na maguru jawe akagitate ageta nontu ti lazima ukare aria kiuthurano kiria lakini kuthukangia mucemanio jo itha gutibwirite nontu kisheria ikurungami na ikwiri ura kubatere igwita na ambuge Morin electoral code of conduct nayo kinya yo netwirite kana ni gwikira sheria ekuga naria arwiri baite bibi babwirite na batebwirite gwita kuromba kura na igita riria electoral code of conduct ebwirite ikwambiria gwita ngugi ambuge for example
electoral code of conduct ikambiria gwita ngugi na effect kuma bunge yavunjwa bunge nene yavunjwa kuma au munkariria kithurano kinene gikethwa gigikarika kikathithwa na kithire na ndi mawatho jaria jariki electoral code of conduct au no jakambirwa kuthingatirwa na arweri ba siasa nabo weta kuromba kura kanisene batithira bagitikairwa bunge riki kubunjwa gutigwita makanisene gutigwita kuromba kura ari oni ndeigwi gwita kanisene Maureen yes ugeta ndio titikirwa kuromba kura kanisene lakini nandi gwita kuromba kura kanisene ugu gutigwitikirwa me kanisa ni kanisa karika Maureen kanisa ni kanisa kana gwita kuromba kura antwara kwina mathiko kinyayo ni ugite gutina gintu jakiu lakini jo jakambiria uranda uga bunge ageta gwitatia yareki kubunjwa ri ingwitikia mweri juju kithira ikethira ikibunjagwa nontu official campaign ikambiria ngwitikia kiumia kingi kijite so igita ria turagwita makanisene na mathikone na michemanio iu ingi kaitite kuthira tugatwigwita kana arweri baite babwirete gwita michemanio yao antu aria kwagirite ikenda bomba kwariria antu na kubaromba kura na mbugi ojo Maureen electoral code of conduct ije nayo niugite nayo utibatere ugo promise antu mbecha katheti gutebwirite kana wogo muringi okura wera arweri bakura bakuringirwa kura nukwenda mbecha ikenda obanenkera kura kwina evidence kumbikia kotini ndeja linda ndakwira mpano mbi nkuringire kura of course evidence na ndeu nio ireta evidence na nimenyora gwikitie kotini no bwirete guchwa evidence iria lakini yankuga watho bura bwiki kana jawonge ndironete advertisement ethithitwe TV-ine ikiuga muntu akanenkerwa reward engiri 10 ikenda anenkanira kura inyabu ni election offense mawetia za uringi bwa kura na gutetikiritwe na kou hatia nayo iri yau na inya gintu kiu ikajukirwa atia mbunge yebunjwa kana thaizi kwina ka period kau kauchetha na ndirikana Maureen sheria ni ijiri kwina electoral code of conduct na kwina election offences act oinyo kethera mbunge tabunjwa no uthingatwe na uthitangwe nontu bwa sheria jingi ya election offences act na igita riria ibatere kwambiria ni when the official campaign period chiambiria na ndetha ici ni exercise tukuthithia kibaraba guchwa siasa igita riri indi teka iregeri gisheria so igita ria kinya athu barabonthe baguchwa kura ibabwirete kwithira bathomete the electoral code na the election offences act ikenda bomba ikwithira bakimenya ni ariko tutigita ni ata tukathithia imbi na tumba igwita kuromba kura kana imbi tutibwirete ikuthithia ikenda patikeje kana tutikeje ikuna watho buria bwiki na jora ndikiri kuga Maureen igita riri ni igita riumba ikureta ndoa ndene ya nthiguru yetu na kwou batwi turi atongeria itubwirite kwithira twi mustarene jwa mbere ikenda tutika une watho na tumba kumenyithia barabo turingira kura kana aringi bakura bombi kwithira bakimenya watho bura bwiki ikenda nabo inyabo batigatonye thinene igita ria kuringa kura ria gitatia rethira rienderete so ingwitikia utigintu gitikwereweka au
na mpongere ungi Maureen mbere wongerera Linda twikirire kantu kau thaiji twithire tukinogoka anini arafu twithe tugicokera nyuma ya kagita gati kurajeta nambe na kuthokeranira na bauti gukurukira namba SMS inya kibogo 321. Eje ni Wero TV. Amwe na ndetura tukubanganiretie ugoro bweru ari atungeria mwanya gucemania kenda kurombera nthiguru ya Kenya. Gregaro ya siasa tuketha tukielekea rugendo rwa rwirite kiumbe gukinya ndebene. Munini wa ngabana kaunti ya Meru Titus Ntocho kwira kawira Mwangaza ringe kinyarwarie ni Roma ngabana kenda uria kiraitu chure biretha irakiurakia. Nirweto kuretrane ndege chunche kibitatu na kiamuthia kerono ro mwanya ntangurutano cha ward. Kirine ngenye watanara na Only Phineas ni maana kumenyithia choona cha kinyathe mwanusu. Kinda gutong koringe na the newest joint in town. BVB Lounge makutano ekureterete the King's Litigation isa tuweze tariki 28 mweri jojo oinge mweri na style. So yeah, this coming Saturday the King's Litigation iko live hapa ndani ya BVB Lounge. Murojo Roembo joka kiambone DJ ale Kings wa Wero TV na Wero FM na kiri Mike MC Edubi, DJ Skylet na DJ Voke Starboy bagatigira weekend yeku gya kuthethea. Make sure you come through mapema tupige sherehe sio. Let's have a good time. Unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia. Unanipenda mimi, unanitaka pia. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru niju arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria, kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonde. Niontopamanto nkuruki, liongera clinic ya Olive Health and Nutrition, irere ya Queen Agwe, kanotu lingere dhimu kukurukira namba 0714 366 766. Eje ni Wero TV. Gwatogeni oringi nene mubango Jojo amenya watho aria wakili Linda Kiome akwithirwa agituritana mawatho jegie ithurano mbuga uria aringi bakura na kinya aringi bakura aroiri baite mwanya na kinya abisa barabarungamirite ithurano bibi mantu jara bati kugita ni mantu jari ku betikiritwe na wakili Linda ndokwithiritwe ugitwira mantu jaja jegie mbuga antu batere kuromba kura ndene ya makanisa wona mbunge chabunjwa na kinya gwitakiri mathiko
kuri arwiri baite mwanya mwanya abethairwa mbuga bakithondeka micemanio ndene ya macukuru na rimwe kinya bakethwa bakiangaratania kithomo kia aritwa baba mbuga kabaikite mirandi ku aritwa ni babatere gutonyithwa kiri micemanio iji kana mbuga batere kuja kagita mirandi ewe agatietira mbuga akaruguria opened by Linda story wikethira ikethira Linda Morine of course wiki ya micemanio ya siasa skuru gutetekeretwe na jara maingi tuona anasiasa kana arweri baite bakethira bena meetings ciao skuru manya batu ya anasiasa twethera twena kanya kagutetheria maskuru kuringana na ngugira muntu agwita lakini ntegwetekaniria na kuromba kura igita ria kurugura miradi eskuru nontu ewingu geku uri mubunge kana uri MCA wa area eu miradi ere kurugurwa kana uri MP igwa kumenya muradi zero kurugura jwa skuru lakini makosa gwita kuromba kura na inyari tote kabena kukwikura bena cio ende itukuona bakijukia kanya kau igita riri ikenda bomba gwita kurugura miradi eu yao ende ngwetekeria nagwe Morine utumbi gweta kuthithia kiatho kia kuromba kura skuru gitetekeretwe na kinya arungamiri ba skuru batumbo gwetekeria gweta kuthithia mucemanio skuru na nimugabira tukuona ni miradi ukurugurwa ni anasiasa no tumbo barigeria na inya sheria ete barigeria gweta kurugura miradi igita riri nuntu uteo irio ende bwa kuromba kura kana gweka micemanio kuromba kura skuru eu nie itetekeretwe no kwithiritwe ukigweta mantu jegie wona advertisement imwe ya mbechanga ngiri 15 ngiri 20 kethirwe ikinenkanirwa mbuga tuge mtoto ojo omba kujukirwa atwere kugisheria nuntu tora withiritwe ukiuga guko ni kumaanisha hakuna watho sheria ikajukirwa watho urapo bati kana agekirwa mpene mbuga agakaranchera miaka ing'ana mutaratara juju nthema tugakarikatea menya kwena inya rimwe wikagwa muntu akugwatwa ende ukaigua na ituonire ende kwa iri kwatuika evidence iri akaire uguteo ambuge Morine anjokirie generally muntu uria kuna watho bwa buria bweki wa maitia za igita riri ta kithurano inyokethera ni riu kana ringi kwina commission area ya ABC ni therwa ina committee ya enforcement yani ya kuonania mawatho ja kurungikwa na bara bunete watho bakuretwa ndene sheria uria kubwirite na committee area nyumba ikwikwa ikenda yumba kurungamira kana ithikira maetia jara jathithitwe either ni aringi bakura kana arweri baite kana antu barabo batetheria rire orikiri gwikwa ge committee area nonto chairman either wena chairman uria wethera wena miaka ekurungamira station za high court na bangi batano bangi barabomba mutetheria gwitangugire na rira wikirwe mbere ya committee area nwetherwa wina kanya kagwichira wakili ogukurungamira na nwetherwa wina kanya kinyaga gwitetera mbere ya committee area kana mbere ya kiuthurano kiria au angi sheria ere tumairwa giki uthurano kiria teta sheria ira tutumaira ki magamba jangi za kawaida ati lazima tuthingatire sheria cia evidence kana sheria cia criminal offense lakini mantu jara jategairwa ikuringana na maetia jara othithitie na mantu jara jareti mbere committee area ikenda bomba gukugitira na Morine riria mtu aikirwe ki committee area no thikirwa noe wakanya na wakili okwa kwe wakanya agutetera inyabo ibaita judgment ja koti ingi na riria barekiri gwita judgment
no wonekana wina atia no wonekana wina atia kana no wonekane utena atia no rira wonekanira wina atia no wewe warning utigacokere gwita ngugiria kana makosa kana mawitia jara urikiti kugwatikanika najo kana no uringwa fine kethera ikiama kana kethera ni murwiri ou ogite kana kethera ni muringi okura kana ni agent o murwiri ogite no uringwe fine ni ikenda ethera yani funzo kwa wengine kwa na wengine yes. Barabe na tabia tayuchi yaku na utegeje gucokera au ange no kinya urongikwe kuthithia michemanio either michemanio igita riu ria campaign guntukuna mbuga naria etiare athithikire kana ukerwa utithithie michemanio kiumia kimwe kana biere kana mweri ikenda umba kurega gucokeria kwe kugakinyirira mbuga urigirwe buru gwita ndebene kinya kuno urigirwe buru gwita ndebene kuringana na etiariria uthithitie na ndi mantu ija maingi jara umba kurigirwa na kinya no urigirwe gwita kuringa siasa kuntu kuna na wange no wete wiki siasa chiaku ende naria mawete jo mbuga jarikiti kuthithika no kinya werwe ugeta kuringa siasa nao na no kinya werwe uteringa yani uteta ndebene no ute tonyithua kana wenderea na kuringirwa kura no kuringa na inya kuna mawete jara uthithitie ukethira uthithitie aba iria twethiritwe tukiona maratasi jamwe mbuga nija makitwe kwigitari kwari na hizi by elections mawatho ja ithurano bibi binini bya muchujo tuona rimwe ballot boxes imwe chikweja mbuga ti wechitikitwe mbuga umwe yani na kura already teringi aja thina mbuga tuga no wethiritwe ari na yete aririre yake watho ambuge morine ni makosa mtu kugwatikana ena ballot box kana ena ballot papers kana kethira ena kinya machine ya kuthithia ballot papers ni mayetie jaraja kuonekana gesheria kana kwethirwa wena ballot papers no tamburangite zira cia tamburangirwe na aria embu imayetie jo mweja jaraja daraja uni kana watho buni bwa kithurano na kinya kwethirwa wena ballot papers imaketwo na teka uri officer wa ABC kinyau ni mawetia jamwe jaraja kuonekana ndene sheria ja ithurano igita riri twinajo na mtu uria wonde ukomba kugwatikana kana kugura ballot boxes na ballot papers akeja kuongera ikenda ongera mtu uria akwenda wamba wa kura imakosa na akagwatikana no ikwembere ya sheria tukirikiria migambo ekwe muthia mono ke generalize mantu jaja jonthe majege mawatho ja ithurano ambuge kira kina maana muno kiri atongeria ni tumbe kwereithia antu bara tugwitaniria na bonguge kithira ni agent betu na officers na kinya aringi betu bakura pombe kwithira bakimenya ni mawetia jaiko kana mantu jaiko tumbe kwithira tukiuna watho ikenda pombe kwithira inya bakimenya nonto muntu no athithie makosa na atukumenye makosa akuthithia ijukumu yetu bara bakurwira itebibi tumbe kwereithia aringi bakura mantu jara batibwirite kuthithia na atwe tumbe kurungamana na sheria ikenda yombo tutethia na tutiumbe kwithira twe atongeria babega ketha tutukurungamana na sheria nibwega sana wakili Linda Kiome ni untuba kweza na guturitana inya kwingu kwithiritwa akiuria ari na leso ya muruiri umwe indi achithiria mukere mukutano jo mtungi ndikumenya nethirite akivunja sheria indi ngwitikia kumira ugwe muringi wa kura ugwe withirite ugetera kuringa kura na kinya bisaba IBC kinyabwe abo kwithira bukithoma mantu nkurukina bukethwa kinyabo kithingatira mawatho jaria wakili Linda Kiome ethirwa agituritana ntuku ya narua ntongera na ntetaura mwanka kiumia kiu kingi bita Maureen Kinya.